Karbiang Autonomous Council IEM Tonteron pen HSLC la pen HS sat lang kiyo na tuang phan karcho. National Highway 36 ka chelenga tower P4 lane ke wanjia phan chisik chedang eta phi arondri pen tangka ka chuan na tuang phan inquiry padunang ji. Nilibe Messi constituency kapar lukoy lamati hawar long mesen ka chelenga tower kawiya jo ka chelenga phan thedunga kisu rala tum ka chetong na kardom ara birta longpen nili birta thanmang sami monica milikpi nom birtang tonpen arjuitha Lumbajang MSC constituency ang kang along HSLC lapen HS sat lang kiuna thare samia to aphan local MSC mate Karbiang Autonomous Council IEM Tonteron pen jakhong ni phai cricket homarni karju kapa dopon birta pherang kepen birta pali Karbiang Autonomous Council IEM Tonteron pen gachipaham phupona mailong alhui aman pen HAD Minister Sumrong Hang MSc Ramsing Timu AUDC Geography Professor Dr. Aturkiri Inti Difu Government College Professor Megi Katharpi Hojai College Assistant Professor Bondita Teronpi lapena badim Karbiang Autonomous Council Joint Secretary Dhoneswar Intia tup chetongdun HAD Minister Sumrong Hang pen karcho mailong lam theke jai ponke Karbiang long along Karbiak he tum lokachardi kaching thuranak kinang sotlo athe non koan ma HSLC lapen HS sat lang kiuna tumpunon banga khaya tum si keong lasi ili Karbiak heita kacharli hin ke prang dun ke kinang sot binong So be disciplined. Sir. Mas berapa bicara kok? Samsung. Gimana mas berapa bicara? Aku nganggapnya untuk itu karbi student tuman. Udah tiga bulan deh. Ini tuh ke quality level का बात है तो quality की ना है देखो कुछ how can we think for the quality student कुछ में जो ना तो उनको आप quantity ना चाहिए बेटा competition ना चाहिए बेटा ना तो इन्हों कहेंगे तो पता हमारे Kalipurote non eprang ke Karbiak khaya tum ke ean1 awidun bom pusi HAD Minister Sumrong Hangpen mailong lamthe jaitekan Autonomous power to govern by the Karbi Anglong Autonomous Council and Dima Hassan Ministry of Road Transport Authority of India hinpen doboka pen Dimapur Krongput kachelenga towar pimate National Highway 36 a towar jangkawa theji mate 4 lane ke wanjia phan chisik chedang tang erapi aron repen tangka kacho atuma phan kese simiana ro atumpen inquiry padonang ji lapen arona tengpen ingsainang ji pu jakhong ni phai cricket thomarni District Press Club of Karbi Anglong Sai Hemalong pherang ke amai ke pha बीजेपी सरकार के करप्शन के पावेरा तुम लपे माय मीटिंग along कनिंग जेवर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा पुकी पुवेरा लाम थे कोना हो दोबो का पेन दिमापुरा डॉक्टरवारा दुंग के दो तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हिपेन टंका की पीपोंजी अपन बिनी फिशरी 20 पासेराम लो सुरिनी रा नेर के मानिंग काना प्रान लोंगले पत्ता के दो तो मफान आन के लोंगले पत्ता नाम लपेन हरमु होटारा नाम ता लोंगजी bonta surini ra ner keba ningkan penapi longle patta alu ke do tunke hormu hotar nam si longchotji bonta la soli salong longle ave pina tuma phanta koson si ke ponma la pen la soli salong non tribal atumsi ke ong aja ke Nagaland Rajasthan la pen India so kali dera tumta do koson si la to phan patta ke pilo la pen ali salong koson si ki bipon lo National Highway Authority of India আৰু আমাৰ Karbiang Autonomous Council ফলৰ পৰা এটা এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে যে 2008 পৰা আগত যি পটা বনাইছে তেখেতসকলে লেণ্ড পটা ভেলিউ পাব আৰু এইটো মাটিৰ যি প্ৰপাৰ্টি আছে এই প্ৰপাৰ্টি ভেলিউ পাব কিন্তু 2008 পৰাৰ পাছত যি পটা বনাইছে তেওঁলোকে লেণ্ড পটা ভেলিউটো নাপায় কিন্তু property value to pabo boli agreement kora ase itia
যে হাইৱে ওচৰত থকা যিমানখিনি মানুহ আছে এটা বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট বনাবৰ কাৰণে আমাৰ সেটেলমেণ্ট অফিচ আমাৰ ইয়াৰো আছে ইয়াতে সেটেলমেণ্ট অফিচবিলাকে বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট বনাইছে ইয়াত মানে এৰিয়া ৱাইজ আছে এটা প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছে Lapen beneficiary Alisa long ke dor tuman aphan pipa jerjia prang jongjung ben tangka ka chorena atum astik terang sikakuti sira lak phokep sose tangka choen tanglo hemoraming hi sika lak choksikep sose mandal raju rong chehon sika lak phokep sose risokro chandro singh timu longminder timu rupasnu baliram kathar raju rongpi rameshwar ingleng Bileshwar Daimari, AROSI Kamalong, 3rd grade atum, Sikakuti Sira, Lak Thongkep, Ratrok Sose, Entang Lulapen, AROSI Hemalong, Computer Asai, Kiklema Bangta Sika, Lak Likebra Sirkep Sose Tangka Entanglo. Lasi, Latumopan Arona Tengpen Insai Nangji Lapen, Enquiry, Pado Nangji Pusi Perang Kiatumangno, Simeon Rong Parpen, Pachini. পাতিছোঁ আৰু মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যে যি 4 লেন আহিব আমাৰ ডবকা টু ডিমাপুৰ ভায়া কাৰ্বি আংলং ইয়াত মানে লেণ্ড ৰিকুইজিশ্যন নামত যি মানুহে যি এফেক্টেড হৈছে ইয়াৰ নামত তেখেতসকলক চৰকাৰে কম্পেনচেশ্যন দিয়াৰ কথা আছে আৰু এই কম্পেনচেশ্যন দিয়াৰ কাৰণে বহুত ইয়াতে স্কেণ্ডেল হৈছে ইয়াতে দুৰ্নীতি হৈছে আমি ক'ব খুজিছোঁ তাৰ কাৰণে ইয়াত ইনকুৱাৰী কমিটি এটা গঠন কৰিব লাগে বুলি মই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আমাৰ দুৰ্গা মহাংসাৰ আৰু আমাৰ ৰেভিনিউ ইএমক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কিয়নো মেক্সিমাম মানুহে ইয়াত আমি নাম উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ কেইটামান অষ্টিক তেৰাং SK হেমৰা মিহি বাৰাই ৰংফাৰ দৰসিং গ্ৰুপকে আদি কৰি maximum of the officials from settlement office they are involved with nexus of the bureaucrats from Karbi Anglong Autonomous Council such as Michael Timung তেওঁলোকে ইয়াত হাত আছে গতিকে আমি আপোনালোকৰ জনা মতামত আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজিছোঁ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলক যে যি বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট আপোনালোকে বনাইছে এইটো বেনিফিচিয়াৰী লিষ্টত যি নাম আছে তেখেতসকলক জেনুইন হ'লে এটা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চেৰেমনি ৰাখি যি মানুহে এফেক্ট হৈছে তেখেতসকলক মানে কম্পেনচেশ্যন দিব লাগে আৰু যোনে ইয়াত ইলিগেলি কাম কৰিছে তেখেতসকলক আজ পাৰ ল একশ্যন লৈ পেলাই তেখেতক we request them to put behind bar. Hamren Fishery Training Hall along Jakhoni Pai Cricket Marni West Karbi Anglong Angkang Community Fishery Teng a beneficiary atumapan checker on a jamek kapadopon birta pherangke hundor kropen birtang pali Checker on a jamek along EM Rup Singh Teron Halhi Sarpo Manpen Chatongdun Anparta BJP Yuwa Morcha West Karbi Anglong District Amai Pupurno Ronghang Lapen Chunbang Pritom Rong Piatumta Chatongdun Labang so checker on pon lake kiramtang Aningkan sai ke claim tang atumapan Lapen non ke claim bom atumapan abangke achiti matangka check ansi Pidunlo pusi Chatra Pator FEO Hamren Pen Pachini Ahin ke doana tangka bangke Department Pen sai ke claim adimalong Langdam deta PC Pithuji Puta Pachini Pining haningkan apan kadokore Karbi Anglong angkang pipen bang phokeban bangso Kera Babar Sai Fishery Department a hinpen pipon long poputa EM Rup Singh Teron pen ningje Lalo pinibani tum EM atum pen kadok wechira chitu pen tipini beneficiary tum phan mate community fishery tank CFT for beneficiary self help group mate kapre development committee tum phan kam ke claim la ke dam tang aningkan scheme apot check keron pon pini asidani tum fishery training hall hamre long kila program video pot asilalo pini check keron pon ke kam ke claim pon tang kitang apen kitang te group ni jatni atum phan ti tame check bang ron pon no kitang ti dum banda keron ipon alam the bang la lo athema pini ki pia check bang ke full amount lagi pi galila 50% check ti pila la sila so 50% atangka bejelang litum la kitang te lang akaman sistem kitang pon ko la so pen tang de da pian lo ang tona report long sai lo kwanan ti lang to bangke apa second half up payment bagi pi pon ko la si so kasi juni pen tipi saya itu tumpah itu CFT pusbolo cooperative setting asi la so akam ketanggo la sepini bangke klaim tumpah saya itu tumpah cekero tangka asi pini ron bangka tim mancola apa inspection damkan tong si full project successful lo monte ko tim betul full project amount bangke ene ke
35 plus law akan to mo 35 na pen itu 70 kita bank commission katibe 34,000 something it hari anti pula ya ta total hadang itu masing ton bakal lagi ton Pini longkan gitu kondo poket nah suceng pulang ni karbeng lo masih poket tapi piningan kan maka cepat populer bisa maka along tin emisi konsensi ta ni tum bini bakal komplit jadi piningan bangke mana pekom celo lah sikar jangan mesti lah pakai nanti piningan bangke kuli tum respon itu masih askus itu masih peong celo jadi ni kan kalau along tin konsensi itu Non-mom support pan birta mo intan paisna. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Come live, come and test drive Nissan New Star India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors, authorized dealer of Nissan, 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000, Tarano XLDO special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact Sales Consultant Bisnutiso 9365 454415 9954 793905. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihina mo pibuthot birta long wang thoiglo. Koilamati hawar long non malong barla por hut arwe ke jang kachimit me dat pen rongar lo kachelenga tower lang bung lang pret lapening hansa de ajok kachelenga phan thedung kasiksak kachetong nang puthak non he jong ka new sa hemalong birta pali Josemet pen ke sukyune hurason se kachelenga hemalong ke pali damje phan thedunga katora kachetong nang puthak rara tum ningri rinti ajo phirlo sitame labang so tower si cheleng nang bom lahaya tower komento akai si ke mesenjima non parivartana government atum kachelenga tower mesen ki piponji aphan rongara atum tower cholanglo pusi ningjerinti परिवर्तन सरकार पुले रोंग कचेलेंगा तोवर कचेलारा वेलांग पुके कचे थाना तक थेरापी में लसी कचेलेंगा तोवरान के मेसेन पेन कसिलाम अके नंग सोटलो लबंगसो तोवर लके धुनिराम इंतिया रोंग पेन रोंग बिन कचेलेंगा तोवर लुपुआमान चिजिनसु मेमियान पिन बुता रोंगारा तुम पेन पचिमी Maligaon Wushu Training Center Tumpe Patir Piponsi NF Railway Multipurpose Indoor Stadium Maligaon Guwahati Long Jakhong Ni Phai Krihini Pen Kriplian Ni Thong Pharman Surinir Krisir Kabaninkan Baha 16 Sub Junior Boys and Girls All Assam Inter District Wushu Championship Kapang Chengpon Birta Nangle Surinir Krisir Kabaninkan Baha NF Railway Multipurpose Indoor Stadium Maligaon Guwahati along 16 Sub Junior Boys and Girls All Assam Inter District Wushu Championship Ni Thoma Pharman Kepathu Pang Chengpon Tanglo Labangso Championship along Assam Mang Kangpen Kachapate Dunatum Kadogo Wepen Bang Pharohini Ra Bang Phokep Susi Pusi Birta Longdun
Karbi Anglong apen West Karbi Anglong penta bangso championship along chepate dun kepathu ke chengar ni kangpu omai long alhia man pen Wushu Association of India Kongchun Bang Suhail Ahmad Wushu Association of Assam Maipu Murlidhar Chaudhary Kongchun Bang Ranjit Boro Penchenglo Penan ke thigi dinga tu chetong dun ada berita panggil lapon si kang tamponiga domi thakme kurang thu